Yes, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Evangelist Daniel Gitangaza. Twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima kubwo kongera kubana namwe no kuganira namwe ku ijambo ry'Imana ry'umunsi mu minsi igize umwaka. Uyu munsi twifuje kubabwira ijambo rishobora guhindura ubuzima bwawe, ijambo rishobora kugira impact ku buzima bwawe kandi nziza, ijambo rishobora kugufasha guhindura icyerekezo cy'ubuzima. Ni wari uri mu buzima bugoye ukimuka ukajya mu buzima bworoshye. Ijambo ry'uyu munsi twabateguriye riravuga ngo ntugume aho utishimiye, haguruka Imana ikujyane ahandi. Turongera turarisubiramo. Ijambo ry'umunsi wa 53 mu minsi igize umwaka, ni ijambo rivuga ngo ntugume aho utishimiye, haguruka Imana ikujyane ahandi. Sometime abantu babaye mu buzima batishimiye, babaye mu buzima batacuzinze kubamo, babaye mu buzima Imana itaba promisinze kubamo. Bibiliya ivuga ngo iki? Biravuga ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ni byiza. So muri iki gihe cyangwa muri ubu buzima hari abantu babayeho mu buzima batishimiye, mu buzima batagizemo uruhare. Ukavuka ugasanga uvutse uri umukozi wo mu rugo nk'uko iwanyu babayeho. Umwana akavuka akavukira mu buzima bw'uburaya nawe akabwisangamo. So today niki Imana ivugana n'ubuzima bwawe? Ntuguma aho utishimiye. Niba ubwo buzima urimo utabwishimiye, God change your life. Imana ihari guhindura ubuzima bwawe. Niba uri muri situation utishimiye, Imana irahari kugira ngo ihindure iyo situation y'ubuzima. Sometime tuba mu buzima tudashaka kubera igihe. Sometime dukora ibyo tutagambiriye gukora kubera igihe. Sometime twerekeza aho tudakwiriye kwerekeza, tukerekeza mu mubabaro, tugakora ibintu bidutera umubabaro bitagira impact nziza. Kubera iki? Kubera ko twakiriye ubuzima just umuntu akavuga ngo iwacu nta wize nanjye singomba kwiga, iwacu nta wacuruje nanjye singomba gucuruza, iwacu nta wakoze marriage nanjye singomba gukora marriage. Ibi ni impact n'ingaruka ziba zarabaye ku buzima bw'umwana, zikamutsikamira akaba mu buzima atishimiye, akaba mu buzima atacuzinze, akaba mu buzima atigeze atekereza kubamo, akaba mu buzima atigeze agiramo uruhare, akaba mu mibereho atigeze agiramo uruhare. Kubera iki? Kubera hari abakoze barakora barigendera bamusigira umutwaro. Uyu munsi ubayeho mu marira, uyu munsi ubayeho mu gahinda, uyu munsi ubayeho ku kintu utigeze ugiramo uruhare. Ariko uyu munsi nicyo nshaka kugutangariza, nicyo nshaka kuvugana nawe. Ndagira ngo uyu munsi uhaguruke. Dufite topic y'umwaka ivuga guhaguruka. Uyu munsi uhaguruka. Imana yiteguye kugutandukanya n'ibihe utishimiyemo. Imana yiteguye kugutandukanya n'imibereho utishimiye. Ndabizi uri mu buzima bugoye, ndabizi uri muri situation itoroshye, ariko uyu munsi Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe. God will change your life. Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe, yiteguye kuzahindura imibereho yawe. Ngwino wowe haguruka. Icyo bigusaba ni uguhaguruka ukavuga ngo uyu munsi nanze agasuzuguro k'abadayimoni, nanze ubu buzima nari mbaye mu bushomeri. Uyu munsi nanze ubushomeri, ngiye gutangira na applying. Nanze agasuzuguro k'abadayimoni, nanze igihe abadayimoni bansuzuguriye. Uyu munsi ngiye guhaguruka. My dear friend, uyu munsi haguruka. Imana yiteguye guhagararana nawe. Uyu munsi tandukana n'ubwo buzima, Imana yiteguye kubuhindura. Watekerezaga gucuruza ukabona nta nzira, uyu munsi Imana iguhaye inzira. Watekerezaga marriage ukavuga ngo bizaca hehe, uyu munsi Imana iguhaye marriage. Watekerezaga imibereho y'ubuzima ukabona biragucanga, ukabona nta nzira, ukabona nta cyerekezo, uyu munsi Imana yiteguye kukujyana ahandi. Imuka, haguruka. Nta muntu ushobora kwimuka atahagurutse. Biragusaba guhaguruka kugira ngo wimuke. Ndagira ngo sengane nawe. Ndashaka gusengana nawe dia. Mana, mu izina rya Yesu turasenza kugira ngo uhindure ubuzima bwacu. uhindura ubuzima bw'abasore, uhindura ubuzima bw'abakobwa, uhindura ubuzima bw'abapapa,
uhindure ubuzima bwa buri muntu wese. Nta yindi mana dutumbiriye atabaye wowe uri mu ruhande rwacu. Ababisha batumira bunguri, hindura ubuzima bwacu bimenyekane ko ari we Mana. Uyu munsi wa 53 w'umwaka uhindura ubuzima bwacu, natwe tugiye guhaguruka, byose ubikore ku bw'icubahiro cyawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Imana ibahereze umugisha, mugira amahoro y'Imana atindane namwe.